Pa z nami je Martin Strel. Martin, prav zaradi reality šova Urbana kultura si prišel iz Teksasa, Iz ne? Mississippija, Tallahassee, ne vem točno, kje sem bil. Ne, tu piše, da si prišel iz tega jezera v Teksasu. Zna biti, ne vem, verjetno voda je bila, a je bila River Sacramento, ali kar Piše, da si vodič po Sguero National Park. To lahko ne poznam pa dva grizlija, sta zelo Ne, prijazna. tam ni grizelj, tam so Mojave Rattlesnakes. Mojave Rattlesnake. Excuse me, a kaj Yes. vprašam, doktor Dimitri Rupel, bivši svetovni Ja, You can ask. Gospod Strel, jaz imam za vas en izziv. In sicer, jaz imam vodo v kolenu. A vi to preplavili? Brez problema bomo zmanjšali mene, ko v filmu Mikrokozmos bom šel na mikroskopsko Kaj menite o meho. Dimitriju? Čez njegova kolena bi plaval in plaval in plaval in plaval. Posnel potem Big River in... Ne, kaj menite o Dimitriju? O Dimitriju, če bi preplaval, to je žlehtka piranja. Žlehko piranja, tako bom rekel, žlehko piranja. Vedno gre na tam, kjer je meso, kjer je kri, tam bo on za vohu in tja bo šlo in bo žrl do konca.